Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Volongkomaji, Bahoni Patua Klam along BJP Ratchari Asong Atumpen, Maikang Nipon. Preni Paikre Play Arni Langpher Constituency Volongkomaji, Bahoni Adorso Patua Klam along Bharatiya Janata Party, BJP Ratchari Asong Atum, Unity Victory and Prosperity Rally Amai ke Paman Pon along, Raja Pathar along, Se Kachelang ke Joy Keji Aphanpura Hospital Ahem, Kikim Kerang Ponji Aphan Long E Sompon, Lapen Langpher Constituency Arlo along Mesen Kacheleng ke Longji Aphan Towar Kasilam Ponji Aphan Long E Sompon Lu, Laso along ke Ongdung MLA MSC Atum Chetong Dun Si Penang Anrat Amuluk Atum Chetong Dun. Labang suamay along CM Dr. Tuliram Rong Hangpen Mai along kaning Jepon atengke nilaitum BJP Ratcharia Song Ahut Penang O Kaching Thor Amu Longpon Lu Sitamila APHL Sia Song Atum Kaching Thor Amu along Asontin Asai ke Klempon along nangke kham khedun alang litum si Kethe Kachikrong Bangpen Apar Pusi CM Dr. Tuliram Rong Hangpen Kejong Pedopon Lasini litum ke mesen asai ke klem along APHL Sia Song Atum Rat Aphan Kapamang Huke Rat Atum Chekroy Dunri Nili Vaida Klar Sub Pensi Ningjepon Lupusi Mayalong Ningjepon Lapenon ke Vangji Kilik Ahut Sitami APHL Sia Songki Remvek Ji Pusi Langphera Mai Pi ke Paman Pon along CM Dr. Tuliram Rong Hangpen Ningjepon Dat Langpher konsensi yang kangen jadi hitung tim karbiang long hin konsensi pin kopi piasa yang den sikit informal tapi kopi piasa yang den sikang kubon jina la surat kan Vaida Klar Sapet kapakini dia fansi along tina konsensi along tadi tu nason unity dan victory prosperity hari ini tu lapen non ceng konbom lapen ke Desemberan si cuci lasi non konsil karena non mas konsil election date pen really along ke bidang ke non itu karena non mas konsil pen lapen ke itu tim pen cingwaisi along tina konsensi kami sayang deng ko pipimen si ke dengma ba sayang deng ko pipimen si ke tangtang mal suka konje fansi waida Klar Sapet ar kana pachini fansi la sori itu mane pan ka sorsa mane pan di bajari ni kali lake ini tum ko pipi si sayang deng iklim konji malan kan sira tum waida Klar Sapet Bukajan Block Congress Committee asai hem along Kangdang Amai Lapen Armu Chepa Ok Amai ke Padupon Preni Paikre Play Arni Adapor Paikre Sia Porpen Bukajan Block Congress Committee asai hem along Bukajan Mondal Congress Committee atumpen Joint Extended Mate Kangdang Amai Lapen Armu Chepa Ok Amai ke Paman Pon along Mai Chari Pon Sonjib Barik Lapen Debo Brato Bhattacharya Pen Aluhi Pachiniapor Enpon Aluhi Sarpo Aman Pen Abarim CM Joyram Ingling Lamjai Sarpo Karbi Anglong District Congress Committee Abarim MLA Klengdun Ingti VP Karbi Anglong District Congress Committee Surendro Singnar Chunbang Karbi Anglong District Congress Committee Abarim EM Roton Ingti Mondal Terang Karbi Anglong District Congress Committee Chunbang Ratul Teron VP District CC Pendanglok Penang Anman Peng Kedoket Heginingatum Chetongdun Non kachari bom BJP NDA Sorkar atum kachopang limpen danglok hormu hortar ador kepabat Karbi Anglong Autonomous Council along Karbi Anglong arisoy jang atum boreng abar sai anta GPUN AC mandet lo lapen BJP hailo pulotangti abang Putin account along lakre pho thap PG puta chobai thudet si rat aphan adi pache korlok lason si kaprek lamthu lamdok rat aphan alam chak kachepa pleng plesi ke ong pusi kangdang amayalong ningjepon Lasonsi PCC MCC pen kewang Congress asong along Klembang doan asong along kapang tang thupen none phong kewang ji suri hinira incorruptly MP kangai apartment Congress asong ke hailote gas cylinder ador tajung ponpo Karbi Anglong ari soe jangatum aphan boreng kipi pendanglok penang an lamjai ponsi joint extended mate kangdang amai lapen armu chepa ok along Aam Aadmi Party pen bangpli Congress aya song along chepa ok bunsi mai mesen pen pachunpong Bukajan dan Sarpulu Bay, Karbi Anglong News. Kan terakhir loh, lagi Tuliram puno, Montok puno, lalu makan ke, Kongres Long Langtu puno exceptional. Ani si itu mah state president nama ta dong kamu orang gitu kang. Telanon nali tumlong rat. Kutai jahat kapan ke tumta silang kok, silang nang mana bang ke bil kilongi bil cumhong mana bang ke tangkal satu bak pun nampi omlo asoko satu kilongi kilongi cumhong. Ini nason tu. Sudah boleh tu mana ngeklong pen ani kita kaya betul. Ada jumlah kecuali nak ke. Aprang lah leader bari mah. Pini yang ring long ponelo, tapi non problem pen langsung nanggung pun. Mono po. Yang itu kedua sini loh.
aprang ke job card ini rumah sopo salok di kini oleh pension dan bridge pension ben dan di tam bilang dia karena guna di minum di dari bikolang pension tanggo pekerja ngarta di ulo sida pinan do kata do tu man ko sa ki NSP ya tangka itu no gede NSP ke pabedek si orun do lo kata orun do belaka tangka do NSP tangka Tapi putih ni kilometer ni. nah ke sartisal kubrado kita lo kata di dapat job card claim dah ada tumrong group itu kanya ada tumtalong mahayon lo ngapreng itu nang yanda kan komlo dapat gas ada ada suke komhe onda kongres bang lo de na he paro pong selong no focus dapat peni sangda non kelin phobe ala suke lin pong cap ala non ada lin po den kelin cap polong pula kongres bang lo Nah, GST na peni license penting lo persontin langsung nggak belum nggak kayu na kipat pikabang ke reasonable kali dia baca nang po ahok lam lo ke ajar orang muda dorso dah lah baca nang po sudah ke pada bang habis yung lo reasonable kali dia reasonable tuh kan ke banang po lo angke ko na prang suri sia peni trading license nanti menong ke dos saja angke kipat ke hindu mati tapi kayu na prang sikap po nang pokep yang lihat ke pula itu tumti atau Ahut pen ada saya itu kilong le lang abeda tadu ahut pen admi sudah ahut pen ke lang sudah guna pen lo ini kayu na cukup kok ni asih lah ya bang no dari kongres sorkar bang lo bude sab domla review kai se bude la season tori se rada dom kan abar sai ki bang ke plan Local MEC mati education iam Richard Tobi ahin pen there teron pila pen critical langni piatum aphan kerap ke pajardam munit kiduk kisung alongle jasimet akhiadat kavidet atum apor ahut tangka maha kasik sagdoko ahut tangka asap sovetle kirap longponti aning karong lapen aning tangsam dowengji lason si lakhain koratrong dwarbagor MEC constituency Deitor police station ke pardo lokhiram tokbi arong amikar rupsing teron achor basa pirong pharpi lapen basa terang achor there teron pi ningkan pharoi sirak plikebra pho kipleng asar pi atum banghini aphan karbi anglong dormos council education EMI so Richard tokbi ahin pen preyachik loni phai krepli arni kera pi pajerdamlo Deitor Local Committee President Daniel Rongpi, Secretary Ajit Teron Deitor Ward Commissioner Sikari Terang, Social Worker Chandro Hansi, Prodip Terang Atum Aphan, Pinkhat Ponsi, Bangso Kera Pipa Jerdamlo. Kritika Teron Pi Honghap Hongru Aki Sodoko Ajok, Alang School Charlie Anak, Aning Repik Sitami, School Ahem Palidun Un Edet Titilo, Lason Si Kritika Langni Pi Pen Apia Poatum Kedam Tang Pai Paya Chikloni Pain Koraketom, Telang Arni Birta Achetai Along Education Iam Richard Togbi Aphan Kerap Johanglo, Lapen Iam Richard Togbi Birta Long Si Kerap Pipa Jerdamlo, Lapen Non Puthot Kritika Apia Po Kachoning Ri Ateng Pen Puthot, Preya Chikloni Pai Krepli Arni Kritika Teron Pi Apia Po Aphan Kerap Pipa Jertu, Laki dukan chubiji aphan pusi ke rabdam lapen lason thak thak si ke dam tang arnita artaning kan pharoi sirap like brap ho ke ong sarpi sangpi there teron pi aphan education iam Richard Togbi aphan kirap johang aberta birta achetai along an paklang ponu lason si education iam Richard Togbi birta arjulong silatum aphan sitami kerap pi pajar ponu Pini ni tum dak Deitor angkang Lokhiram Togbi arong ni tum dak sar rupsing ham ni tum nang humri athegela lo chuke dam tang apor sitame itum amusu kritika alang likiso depen dawai mu baga farman pu itum kaching honai dwarbagori local MEC mate education EM Karbi Anglong Autonomous Council sar Richard Togbi alang li chuke dam tang porta ni tum han pin khatsi dawai imu baga farman ni tum dak nang pali long lo lapen puthot dak kritika asar pisar bra alang itu na chuning ridun ateng pen pini nitum ako ituma asar education EM sar Richard Togbi alang li nitum pan pin khat pen pini ladak nang ke humri athege la helo mane alang itum na chuning ridun dukan ke chubiji aphan pu akirap na chu hangdun pen se nitum dak pini nang palilong lo Dokhra Hidi Youth Development Society mate chihek pen DHYDS atum pen number picnic sporalong an esan kechoraplin committee atum pen Nilip Chokiola ke parlu Dokhra Hidi Youth Development Society atum pen patir piponsi ning arong bohong pen committee atum pen kejui kelang adimalong pura number picnic sporalong an palidamsi arni siap harman an esan kechodam rablin pon Lapen labang solong non eprang kewang jiarni aningkan aphan sitami jingki kache thana sai hui sitami pedupon long loputa thanpon
Labangso anesan mate piknik kecoraplin pon anangkok laki kedam tangar ni pen first nilip Super Cup Football Champion dokhora hidi patho klamalong kepaman ponahut prinify pho Themanar ni pen kepaman ponalong arta krep li lapen kretroksi arta atuma phan football ke pathu ponalong kado kawe asai sitami keceng pen mesen pen pachun long pot pusi hadak khela komiti atum pen ning arong bohong pen anesan kecurap tam lin pon number picnic sporalong Pilih nama Islam apa? Jadi tu pilih ada nombor mata English sport ada nang kiumri mata ada ni tunggu nang kok bangala pun lah nali tu kado wait sini cilo first internal league super cup ni tu dokra ini development society pen ini parti konsi ni tu na bangso tournament mang mesen men itu na bangso mesen men itu la pati konong lo so posi ni tu penangan risoi jang ni tu nilip ayut tu ben apan itu cingrum man sepini ani bangke laso atau namen misalnya pati lomba itu ning cing samen si itu kado ko itu nilip long ayu tu an tuhan itu cahang pun si itu ada an sanai cupan lo laso an sanji culong samin itu kenangan cing wai pondolo je ke bang mi nilip owe iso ejang itu mi tuhan itu mesen asai itu kedeng pon tegi pan itu kado ko cing sai pon